ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Шавкати Муҳаммад дар хидмати шумо ҳастам ва барномаи хабарии таҳлилии Паёмнизро тақдиматон мекунам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯии мавзӯъҳои матраҳ мешуда. таҳоҷҷуми фарҳангӣ, сӯистифодаи кишварҳои дӯст аз нотавонии ҳукумати Тоҷикистон ва ё тоҷикан дар ватани худ чаро муттаҳам аст? қариб 20 миллион сомонӣ барои танҳо пахши тугмаҳо. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон сметаи хароҷоти палатаи поёнии парлумон дар соли 2020-ро тасдиқ карданд. бонки миллӣ мехоҳад пулҳои бо худ меовардаи муҳоҷиронро ҳам контрол кунад. меъёри наве дар парлумон муаррифӣ шуд, ки бар асоси он асъоре ки ғайриқонунӣ интиқол дода мешавад метавонад мусодира гардад. имрӯз дар боби таҳоҷҷуми фарҳангӣ суҳбат мекунем. ҳарчанд кишварҳои дӯст мисли Русияву Чин аз шарикони муҳими стратегии кишвари мо маҳсуб меёбанд, вале бояд кишварҳои дӯсту шарики мо бидуни чашм ало кардан ба замину сарвати мо, қувваи кории мо ва дороиҳои илмии мо бо мо дӯстӣ кунанд. ҳарчанд ҳама кишварҳо манфиатҳои худро ҳисоб мекунанд, вале бояд ҳуқуқҳои маданӣ ва эҳтиром ба истиқлолияти кишвари дӯст мадди назар шавад ва дар ҳолати бечорагӣ будани кишвари дӯст аз сӯи шарики стратегии қудратманд набояд сӯистифода шавад. ба ин масъала баъдтар бармегардем. созмони байналмилалии муҳоҷират Русияро аз рӯи шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар қатори 5 давлати аз ҳама зиёд қабулкунандаи муҳоҷирон дохил кардааст. аксарияти кулли шаҳрвандони хориҷие ки барои пул кор кардан ба ин ҷо меоянд, шаҳрвандони Иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошанд. дар соли 2019 аз ҳама зиёд муҳоҷиронро ба Русия ҷумҳурии Ӯзбекистон гусеронидааст, ки қариб 1 миллион нафарро дар бар мегирад. аз Тоҷикистон бошад, бо шиносномаи тоҷикӣ 524 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия ворид шудаанд ва Қирғизистон дар ҷои сеюм мебошад. ҳамин тавр тибқи омори расмӣ зиёда аз 500 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро ба даст овардаанд. яъне аллакай 50% онҳое ки расман аз Тоҷикистон барои дарёфти қутӣ лоямуд ба Русия меоянд, шаҳрвандии ин кишварро ба даст овардаанд. дар байни инҳо касоне ки аз шаҳрвандии Тоҷикистон даст кашидаанд кам нестанд. бино ба як маълумоте ки ба дасти Паём расид, ҳамарӯза ба сафорати Тоҷикистон дар Русия даҳҳо аризаи даст кашидан аз шаҳрвандии Тоҷикистон таслим мешавад. ин ҳам дар ҳолест ки шаҳрвандони Тоҷикистон ҳаққи душаҳрвандиро доранд ва метавонанд ҳам шаҳрванди Тоҷикистон бошанд ва ҳам шаҳрванди Русия. аммо бо вуҷуд ба сафоратҳои Тоҷикистон дар Русия ариза пешниҳод мекунанд ки аз шаҳрвандии Тоҷикистон даст мекашанд. бар замми ин сиёсатҳое дар Тоҷикистон пиёда мешавад ки шаҳрвандони қобили меҳнат маҷбур мешаванд кишварро бо қасди кор дар муҳоҷират тарк кунанд. ҳатто масъалаи интиқоли маблағ ба кишвар ба як дарди сари изофӣ мубаддал шудааст. муҳоҷирон дигар маҷбур мешаванд барои аз ин ранҷ халос шудан аҳлу оилаи худро бо худ ба муҳоҷират баранд. ин марҳала сол ба сол дорад зиёд мешавад. агар солҳои пеш ҳарчанд шароити будубош дар Русия нисбатан осонтар буд, ҳатто патент пулӣ вуҷуд надошт, аммо ба муҳоҷирати меҳнатӣ бо таври мавсимӣ аксаран танҳо мардон худашон мерафтанд ва баъди он ки барои зимистонгузаронӣ маблағ дарёфт мекарданд, ба кишвар бармегаштанд. ҳоло бошад аксар на ин ки дар фикри баргаштан ҳастанд, балки мехоҳанд аҳлу оилаашонро бо худ бубаранд. мудом
пушти дари сафорати Русия дар Тоҷикистон мардум навбат истода дархости кӯч бастан ба Русия мекунанд. ин ҳам дар ҳоле аст ки ирсоли пул ба кишвар ҳам ниҳоят коҳида аст. бубинед, бо қиёс ба кишварҳои Осиёи марказӣ ба ҳисоби миёна ҳаҷми миёнаи интиқоли тоҷикон аз ҳама кам аст. масалан, ҳаҷми миёнаи як интиқол ба Узбекистон бештар аз ҳама буда $397 ташкил додааст, яъне қариб $400. ин нишондиҳанда ба Қирғизистон $192, ба Тоҷикистон бошад $173 рост меояд. яъне ба ҳисоби миёна як нафар дар як бор пул гусел кардан $173 пул гусел мекунад. дар байни кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҳама камтар аст. дар ҳамин ҳол ҳукумати Тоҷикистон ҳарчанд ду чашмаш дар кисаи муҳоҷир аст, аммо ҳафсалаи пуштибонӣ аз ин қишри ноноварро надорад. ҷониби Русия бошад, ҳарчанд кам ҳаққу ҳуқуқеро ба муҳоҷирон қоил аст, бо вуҷуди ин мехоҳад аз ҳисоби муҳоҷирон камшавии аҳолиашро ҷуброн кунад. Владимир Путин, президенти Русия, зимни нишасти матбуотии солонааш дар посух ба суоли оё мешавад камшавии аҳолии Русияро аз ҳисоби муҳоҷирон аз ҷумла аз кишварҳои ҷануби собиқ шӯравӣ пешгирӣ кард, бо таъкид гуфт ки муҳоҷирон барои иқтисоди Русия муҳиманд. ҳамчунин дар мавриди норизогии сокинони таҳҷоӣ аз муҳоҷирон таъкид намуд ки Русия бояд дар кишварҳои Осиёи миёна мактабҳои русӣ кушояду намояндагиҳои муассисаҳои олии таълимиро ифтитоҳ созад. Путин мегӯяд, онҷо мо бояд низоми таълимиро роҳандозӣ кунем, курсҳои забони русӣ кушоем, мактабу намояндагиҳои донишгоҳҳои русия созем. он гоҳ афроде ки ба ин ҷо меоянд худро роҳаттар эҳсос хоҳанд кард. Значит, сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Ну там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. И тогда и люди себя, приезжающие себя будут сюда к нам, будут чувствовать себя более комфортно. И не будет такого раздражения у местных людей, у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати говоря, не только выходцев из Средней Азии. Это касается и внутренних мигрантов, скажем, с Северного. Бубинед, Русия кӯшиш дорад пеш аз ҳама ба қишри донишманду донишандухта ва мутахассис авлавият диҳад. яъне агар ин марҳалаи аз элак бехта муҳоҷир қабулкуниву шаҳрванд қабулкунии Русия давом кунад, месазад тахмин зад ки баъди 10-15 сол Тоҷикистон маҷбур мешавад истиқлолияти иқтисодӣ, забонӣ ва сиёсиашро аз даст диҳад. ҳоло нишонаҳои ин гуфтаҳои мо дар Тоҷикистон дида мешаванд. дар пойтахт ва шаҳрҳои калони Тоҷикистон мебинем аксар кӯшиш мекунанд бо забони русӣ ҳарф зананд. ҳатто бо тоҷикӣ низ бо лаҳҷаи русӣ гуфтугӯ мекунанд. бар замми ин иқтисодиёт ҳам 70% аз ҳисоби пули муҳоҷир мечархад. фишангҳои сиёсӣ ҳам маҳз тавассути муҳоҷирон пиёда мешавад. аз тарафи дигар дар корхонаҳои ватанӣ бештар шаҳрвандони хориҷӣ, хусусан чиниҳо ҷалб мешаванд. ҳоло нафарони зиёди ин чиниҳо ба тоҷикон ҳаққи язнагӣ ҳам пайдо кардаанд. ҷиянҳои чинӣ ҳам хеле зиёд шудааст. аз чор тарафи бечораи тоҷик таҳоҷҷуми фарҳангӣ. ҳатто ҳукумат ҳам дар ин ҷода кӯмакгари аҷнабиён ҳастанд. ва ҳатто бо либоси милливу аҷдодӣ ва рӯсарии занони тоҷик ҷанг эълон кардаанд. акнун
به پرسش استاد لایق هم حاجت نمانده است که تاجیک اندر وطن خود چرا متهم است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان سمت خراجات پلات پایانی پارلمان در سال 2020 را تصدیق کردند. معین شد که برای خراجات مجلس نمایندگان در سال 2020 از بودجه دولت 19,605,000 سومانی جدا می شود. این هم در حالی است که وکیلان پارلمان تاجیکستان جز تصدیق قرارهای حکومت و پخش تگمه ها تقریبا هیچ کار دیگری ندارند. یک کاربر فیسبوک نوشته بود اگر به ماهانه یک ماهی وکیلان پارلمان تاجیکستان 63 گاو خریده در پارلمان پروری شود، فایده اش به مردم بیشتر می رسد. شرح این خبر و دیگر رویدادها در گزارش محمد رجب شاهین. حمیدالله مشرفزاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان معیار نو را در پارلمان معرفی کرد که بر اساس آن اسعاری که غیرقانونی انتقال داده می شود می تواند مصادره گردد. مشرفزاده با وکیلان پارلمان گفت به قسم 4 ماده 578 کودکس حقوق ویرانکنی معمولی تغییر و علاوه ها وارد گردیده است که طبق آن برای اعلامیه نکردن یا نادرست اعلامیه کردن انتقال اسعار خارجی، اسعار ملی یا واسطه های گردانی انتقال شونده از سرحد گمرکی تاجیکستان مصادره اشیای حقوق ویرانکنی معمولی پیش بینی می گردد. نایب رئیس بانک ملی توضیح داد که چون مصادره اشیا، آلات یا ابیکتی به واسطه حقوق ویرانکنی از جانب سود تعیین می گردد، من بعد بررسی قسم 4 ماده 578 نیز به صلاحیت دادگاه گذاشته می شود. بر اساس تغییرات جدید جریمه‌بندی ها نیز برای انتقال غیرقانونی پول به مراتب افزایش یافتند. ریاست بانک ملی تاجیکستان میگوید لایحه قانون مذکور که از جانب پارلمان اخیراً قبول گردید به تقویت نظام ملی مقاومت به قانون‌گردانی درآمدهای برای جنایت به دست آورده، مبلغ‌گذاری تروریسم و مبلغ‌گذاری پنهان‌کنی سلاح قتل عام مساعدت می‌نماید. پرزور کردن جزا برای انتقال نادرست پول طریق سرحد گمرکی تاجیکستان در حالی است که اخیراً مردم کشور ضمن انتقال پول طریق نظام‌های بانکی دچار مشکل شدند. تاجیکستان در 11 ماه سال جاری از 55 کشور جهان به ارزش حدود 46 میلیون دلار صدقه دریافت کرده است. بنا به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان حجم کل صدقه ها 15000 تن می باشد. آرد روغن رستنی دارو از جمله کمک و صدقه هایی بوده است که تاجیکستان در این مدت دریافت کرده است. روسیه، چین و ازبکستان از صدقه دهندگان اصلی به تاجیکستان بودند. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان سمت خراجات پلات پایانی پارلمان در سال 2020 را تصدیق کرد. معین شد که برای خراجات مجلس نمایندگان در سال 2020 از بودجه دولت 19,605,000 سومانی جدا می شود. طوری عزیز محمد خال محمدزاده رئیس کمیسیون مجلس نمایندگان عاید به دستور و تشکیل کار به نشریه پارلمانی صدای مردم اطلاع داده است که رویخط وظیفه های مجلس نمایندگان 176 نفر به فوند هر ماهی مزد مهنت به مبلغ 812,490 سومانی پیش بینی گردیده است. خراجات یک ماهی مجلس نمایندگان برای پرداخت معاش حدود 920,000 سومانی ارزیابی گردیده است. بنا به اطلاع منبع شماره کارمندان تکنیکی و یاری رسانی دستگاه مجلس نمایندگان 165 نفر به فوند هر ماهی مزد مهنت در حجم 108,158 سومانی پیشنهاد شده است. خال محمدزاده تاکید نموده است که 19,605,000 سومانی برای تأمین ضرورت مجلس نمایندگان و ساختارهای آن کفایه می باشد و اظهار باوری نموده است که دستگاه مجلس نمایندگان استفاده مقصدناک و ثمره‌ناک مبلغ‌های جدا شده را تأمین می نماید. مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 وکیل دارد که معاش آنها سال 2011 هم در حجم 4,950 سومانی آن وقت معادل 1,000 دلار آمریکایی معین شده بود. بعد سال 2011 تا به حال از تغییر معاش وکیلان گزارشی نشر نشده است. به حساب دلار اگر حجم معاش وکیلان به پول ملی تغییر نیافته باشد، معاش وکیلان فعلا حدود 500 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد.
маоши раиси маҷлиси намояндагон 2 баробар бештар аз маоши вакилон арзёбӣ мешавад. اینجا با پایان برنامه رسیدیم. تماشابینان ارجمند، به شبکه ما آبونه شده از مهمترین مسئله های داغ روز و خبر رویدادها با خبر شوید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما، تلگرام فرستید. برنامه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت قابل دریافت است. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.